English bun people lo barok baju page kan video jonga. Tangan pin EP ki post ki balai mata po DSC West Kasihel po Noston ki lai thado sa punyo tali ki post. Nada pi kwa ban tim khamba ban ngamba tai pi po jong kan ka video page kan ka video ko do ka bakun kanamba pin tibha. Aling ni pin mata Government of Maclear Office of the Deputy Commissioner West Kasihel District Noston. Date bagi pelajar ka notice na duka aru pratarik jang ubnai march area san tuasong ing slam ban pelajar ni video nomor ba ladai pilih po jang ka link kadang don ka jang tu po jang ka DSC jang ka link ba pin check ki notification dah kadang kisah pelajar perminta kadang tu nomor ka dayam ta ki don ki ba don kami ti admit kan ladaki pilih lang tak ada kajang tu kumju tak ada kisah pilih biang ika website pilapan apply nak online du kumju antara di district section committee West Kasihel district Noston invite application from guardians citizen of India preference will be given to local candidates residing permanently in West Kasihel district in which the vacancies occur who are curious apply as per the term and condition in the advertisement for filling up of the following vacancies. Candidates should read the instruction carefully before making any entry or selecting option. Candidates should finish correct detail while filling up the online application from mandatory field are marked with asking registration to visit http namta kanika DC Noston ki apply ni ki post namta ki baro ki nomi clear kiba kwa ban apply yakini ki post kane what of preference will be given to local candidate residing permanent in West Kasihel kemud ba kin kam shimba tangi tu ki badai lokal ki basa apo jongka thain West Kasihel amde ba kin shim tangi tu basa apo West Kasihel ndai ki pe lo itu ki ba dena ki we ro jaka ndai kalong open to all na du i brosh me clear ba ki ba kwa kin ki ba ban apply ki ayo lang laki long na west na so west na ne ru ki jaka ba kisa kila ban apply kini kila ru ban yo ndai tang ba yaki badai lokal na po jongka West Kasihel ndai ka delang ki baro nam po me jongka be klaya kada ki ba kwa ban tham te kini ki ba kwa ki badon interest pang jongka ni kila ban visit po jongka website http westkasihel government.in ki ba ban lejang tu jongka website ba pin check ki notification nakalian jongka online application will receive up to 5 p.m. on 2nd May 2025 and the application will be entertained after the closing date. Taka last date bikin ship mekanik application kino ki bakwa ban apply ka dehau artarik jong apply me arjan option apor san baje kan kod bala tam ketika por kim om simshu ikino ki application kibawan ban submit aling na penminta yaki post badiki total vacancy bikilai bad yaki education qualification requirement kapus kuni kong kade driver ki total post kilai jadu khar artali QR way khasi jantia bergaru khadway berka skill pay level kade hadu level 3 taka education qualification requirement kade iki pass class 8 must possess valid driving license for light or medium heavy motor vehicle kita yang tuki four wheels ane ki heavy motor vehicle itu ki badan license kila pan apply ane kumjuru itu ki driver ki bala nangru ban repair ki jingan kam jong ki kali kapus ke baar kade enumerator ke total dan tang ka vacancy tang iwe UR dan ka kasi jantia bar karo kape level kade level 2 kade untuk ke bala pass ya ka matrek SSLC pass itu bala pass ya ka kelas 10 kapus ke bala tray kade gram CVK kelas iwe pus bat kape level kade level 5 kan sim tangi ka qualification kiba kin sim tangi itu bala pass kelas 10 bat kunjur ki bala pass ya ka training napo jongka sibak lane civikas training at UGST Operation Long
capsule training in SIRD nongs der Michaela having diploma rural development from any recognized institute. Kapus kapasau kedai laboratory assistant chemistry kapus tang iway pay level kedai level 6 barka qualification kedai ya kiba dep ya ka HSSLC kiba dep ya ka 10 plus 2 seneng kiba pas ya ka stuff science with chemistry as one of the subject pas ya ka kiba ya ka HSLC science chemistry kiba siam ya ka chemistry entah ka post kebasan kedai lower division assistant kapus kala jadukat sangut kapi level kedai level 5 berka qualification kedai secondary school living certificate kedai tu berpas ya ka kelas 10 matrik markum juru ya gitu kibala dep ya ka computer training lakalong lai banai lakalong dru banai kumju rai kin pe juru ya ka typing test speed 30 words per minute. Entah kapus ke Bonreu kedai mandal kapus tangkawai ke level P level kedai level 3 yaitu kibla pas ya ka SSLC kibla pas matrik pas ya ka kelas 10 kapus ke Banyau kedai storekeeper alai tak arti lagi pos berka P level kedai level 5 ke qualification kedai kibla pas ya ka 10 plus 2 seneng kibla pas ya ka kelas 12 berkapus ke Bapra kedai refrigerator mechanic latang iway pos berkapi level kedai level 4 SSLC pass preferable male certificate course electrical kedai itu kiba pas ya ka kelas 10 seneng berkitu kiba lah pas ya ka electrical kiba dep training electrician berkapus ke Bakandai kedai soil and water conservation demonstrator kapus rajur southerly api level kedai level 4 berka qualification kedai SSLC pass or equivalence examination from recognized board school education and shall undergo physical test prescribed from any appointment authority preferable male candidate kedai par kedai untuk kiba pass ya ka kelas 10 nak kado ka board lanayan lono kado ka university ka Jakapule ka Jongki bari tu kiba pass ya ka fisik kiba kambiang ka po jongka subjek jongka fisik berkapus ke Bespo kedai weaving demonstrator light arts lagi pos berkapi level kedai level 5 ka qualification kedai kiba pass ya ka kelas 10 but ka matematik but science but kunjur ya ka certificate training in handloom weaving kapus ke Bakadukwe kedai Teresa kapus latang kawai berkapi level kedai level 4 kiba pass ya ka kelas 10 pas kedai ke qualification kedai pas matrik pas kelas 10 pos ke berkaar kedai section assistant kedai tangkawai ke pos ke level kedai level 4 kedai untuk pas ya ka kelas 10 SSLC pas kapus ke ba karlai kedai projectionist kedai tangkawai ke pos ke level kedai level 4 kedai untuk itu pas ya ka kelas 10 matrik SSLC pas equivalent performance berkunjung itu iba dep ya ka berkibla pas beliau certificate course jongka electrical but cinema operator kibla cetreteng hacung jong kitu kijan berkepus ke bakat saw kedai sericulture demonstrator kelatang santli kipus berka P level kedai level 4 kedai itu kibla pas ya ka kelas 10 seneng berka science pas berkunjung itu kibla don ya ka certificate course jongka sericulture or person who have passed on training short term course in agriculture berkunjung itu kibla pas ya ka short term la kalong tang pangru entah itu kibla hiyo training po jangka agriculture important kadai entah ikut kisah jumpi video men biang mahak porba pitap ya ke application jumpi ya ki application jumpi porba submit biang bahaya ki educational qualification jumpi kunjung berkan mau babi to exam DSC haban penbiang baik ikut kisah jumpi berkan juru por babi to exam kandon soka exam hadiran ta kandon saka interview tanam taka age limit kedai nadu kat prasnam haru lai pu arsnam badam taki ST C lai pu arsnam da plus biang saka sansnam kedlong kadu lai pu newsnam bakin yaban tray tentang KP men application jong kawai pos kedai san pulingka
kan mau da pitap bun telipus pihaban siu kambun pihaban siu la da pitap artelipus pihaban siu shispa la tab lai telip pihaban siu shispa sanpo kita ka pikwa man tab yaki tab online man siu bisa online nam pihaban lai po jongka SBI berkiwi ki bank dapat ke payment nam taka ni kapus hak por pitap iki yak bisa jungpi hak online kan mau bahaman page bahaya iki ya ka boleh bahaya ki instruction hak por pitap dan kanu jing bakla kim la ju ban refund biang ya bisa ka jungpi taka important instruction dom taki candidate ki online application ban kong pihaban register ya account jungpi jongka DSC pin haban lejru nang ni website http begitu segmen nek in pajeto ke website pin copy ke website pin lejru apa jungka Google jungpi berpi haban snai ke account jungpi tu mau ba account jungpi password word email ID jungpi udah belong permanen wapi apply kinu ki kam DSC la kalau akan ka jakar kumju ta apa jungka kala ya pen haro yaki instruction jungpi bapi la ai po website jwa bapin apply la ni ka shwa bapin siu ya bisa payment jungpi haka online tikan ma ka por ba phi upload ki passport size jungpi ki deban upload ha po photograph GPG kedika dor mo hamde ka PDF kedika dor format with wide background ka do passport jungpi ka background ka deban long ka rongli berka signature jungpi ka deban don hapo jongka dor passport jungpi ka por ba phi submit hapo jongka teka account entaka digital size entaka teka dor ka size dan kantang sanpau kibi teka mau kada passport berkasan jumpi kada bandon lang haju ak por submit pajuk sai kani kador keberan harum tek perlu boro tang kini video tang pen EP berkemau ban share lang perlu jumpi subscribe berlajur ki video jema tang kini di metep ki pekerjaan kubla sibon